You can see who's in it. Oh, if we're talking about sex, girl, you know that I've been at that. And I'm on to the next. That's unless you bring a friend who with it. Oh, I'm sorry. Oh, you mad that I came to the party? Like, no, no, no. Took your girl to the club and now she gone. Now she asking me when I'm taking her home. I told her, let's go. Long as you know, cause I know when we get alone, I'm touching you tonight. I'm loving you tonight. Wait, no. I'm crushing you, girl. You must be used to spending, putting in that time. Touching, loving, crushing, can't make up my mind. I'm loving you. Take a picture while I'm deep up in it. Oh, and if they living right next, then I bet they know my name in a minute. Let me feel your body sweat. I promise I'll keep your body dripping. Oh, I'm sorry. Oh, you mad that I came to the party? Like, no, no, no. Took your girl to the club and now she gone. Now she asking me when I'm taking her home. I told her, let's go. Long as you know, cause I know when we get alone, I'm touching you tonight. I'm loving you tonight. Wait, no. I'm crushing you, girl. You must be used to spending, putting in that time. Touching, loving, crushing, can't make up my mind. Because I just wanna fuck him, I never love him, I cuff him. And when we done, I'ma duck him. He Ferragamo, the buckle, he Louis V on the duffel. The pussy wetter than puddles, I ride his up like a shuttle. I said, real niggas let real come first. And real niggas been bad from birth. Kiss him when he made more money last year than Mr. Drummond. Eka 91.3 FM. Munghana Lonene FM. Makombandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe. A ya voyameli etlhelo ro karhi. Mune wa vanhu va yayarheriwa eCape Flats. Action SA ri kombela Parliament ku yima yi ku tsetserele yi lwisana na xikombelo xa President Ramaphosa malana timhaka tele purasini ra Phalaphala. Thabo Bester na vahihlokholobye va tlhelela ekhoto. Mahungu xitalo awara ya nhungu rixile. Emagondzweni na Xolani wa le Kenhoek. Emagondzweni ka awara leyi ku ri Johannesburg N1 South ya Battle Interchange movha wu yimile ka ntilo le ka Vukara Ximatsi kasi swivika swa ku hlela swikoho a Joni le ku ri N1 South Kongoma Rivonia Road ku vikwa ntlimbano hikwalaho ka movha nga yima ka ntilo le ka Vukara Ximatsi ya ri Joni a ku tirheki N12 Easter Fort Track Road movha wu yimile ka ntila wun'we kasi swivika swa ku hlela swikoho na loko u ri a Joni loko u ri a N12 a Deep Kloof interchange nako ku na movha nga yima ka ntilo le ka Vukara Xinene loko u ri Malibongo Drive u tirhisa N1 North
North kantila wa le xikarhi ku na movha wu nga yima kasi langutela ku hlwela N3 South loko ngoma London Road nako ku na movha wu nga yima kantila wun'we leswi kaventeka nkhuluko wa movha mixo loko u ri a N3 North loko ku ngoma London Road na ku na movha wu nga yima kantila le ka voko ra xinene kasi loko u ri a Tshwane N1 South ya Linwood Road ku na ku hlwela movha wu yimile kantila wa le xikarhi kasi ku hlwela ku kona le R80 South wa Mabopane Highway hikwalaho ka ntlimbano lowu nga toloveleka loko ku ri nkarhi lowu mixo wun'wana na wun'wanyana kasi swiviko swa ku hlela swikoho na le N1 South loko ku ngoma Atterbury Road a ku le ku tirhekeni hikwalaho ka movha wu nga yima kantila wun'we kasi loko vona swin'wanyana va yi rhumela ka awara leyi landzelaka that Xolani Guy at Mungana Traffic #AM Traffic. Yitsabule nsuku emagorweni. Siyabonga abapolisi. Ibisela wona ehlundleni. Khampasi baby. Lalela sengihlanganile nje no professor. Yabona namhla sifakele ibuki indaba kaPalisa. Angazi uyangikrossa or uyangifila or uyangibhayizisa. Palisa wavile wanyamalala qeda kumbusisa. Phela lezi komiti eliphezulu elithatha inqumo. Azange ngambona umfokala ngefaka ibuko awu ugijimisa idola lo namhlanje ufike emadodeni ukhombe eceleni ke namhlanje ngiphethe umkhonzeni awu besekusele kancane nje ukuthi ngimholo Palisa awu besekusele kancane nje ukuthi ngimholo Palisa. ukuthi ngimholo Palisa awube sesele kancane nje ukuthi ngimholo Palisa awagodu Palisa infugitive Palisa awagodu Palisa
i-fugitive ubalisa ngikuthinte awoza prof sibaphinde awazi le ndlela esazoyihamba noma yinde game awongikushiye ngikuthinte awoza prof sibaphinde awazi le ndlela esazoyihamba noma yinde game awongikushiye awubese kusele kancane nje ukuthi ngimholo ubhalisa awubese kusele kancane nje ukuthi ngimholo ubhalisa awagudu ubalisa i-fugitive ubalisa awagudu ubalisa Palesa, El Fofo di Rango. Una professa kamgale FM comment la zonga vekala kama kumembiri mbiri. Watiminete. Kuna mavito man'wana mani. Ya nongo. Ya. Inga munhu ko isasekini. Ma El Fofo ne? Hayi. Palesa. Palesa. Na El Fofo brother. Pero como men sempre como foco. Kuna El Fofo afika homelela nga ya. Hayi. Kumela lo so. so. Shande vula palesa. Kumela wasisana. Okay El Fofo. Awula kuva kahle baba. Yeah. Awela kava kahle. No vula ko ya. Wanuna. Wanuna saka bramen. Okay. Kala kam fabizo SDG sila sesila balo vai kusele papa manza ka taxi. Yeah. Vai kusele papa manza ka taxi. Ndiba byeri ni ku va hundisa hungu ka muchayeri wa taxi ku ra cancer ku va pfulele papa maka. Oi ve va cancer hinkwavo lava nga yingisela bravo u right Brian hina ne. Iri vanhu va mukhuhlwana ha ku entshemula lomu mathekisini va kitheni. Wativa. Phela mukhuhlwana wa tlulela Brian mina ya ka swintsona vurhongo ri lehile papila ra siku ra namuntlha kumbe xani ri hlaya loko ku ri se hi nga se ya ka risimu a ni tivi kambe a ri hlayeni xin'wanyana xi nga kona i ku van'wana leswitolo va nga vulavula hi swona i ku tinikeni nkarhi mi hlamula loko mi ri twisisile papila a swi bohi loko u nga ri twisisanga ko va hi ku loko u nga twisisa a wu swi tivi swa ka u twisisangani problem yeleyo mara ndo vula ku mapapila lamawani hi makumaka swi komba ya nga ri na ku huwa DJ Masipila ma kuma mapapila ya ku vona mapapila lawa vanhu va lavaka swintshuxo swa mampela ya serious se hi kombela swa ku nga vi nkarhi lowu ya hi wisaka foni la mavona yo kombela hi nhlonipho wativa hi khisamini wativa hi a hi hlonipheni fana vurhongo phama 22:8 mi languta ku ni ta ri hlaya nkarhi wa ku leha ku fika kwini ni sesi wa 25 wa malembe ni n'wana wa njhani hlayi ra tona kasunjani kasi ra namuntlha hinkwawo ni n'wana wa vumune eka vana va ntlhanu mina hi mina sesi lonkulu ku rhange majaha ku nga Stella mina vatswari va hina va hundzile emisaveni hi vumbirhi bya vona se sweswi ko va mina na vamakwavo wa mina lava hi nga sala hi langutana na swa kwala misaveni ha pfunana ku va hi hlayisa n'wana wa ka hina loyi lomutsongo loyi wa nhwana vahaxi na tikeriwa a va mi raseli lava twanyana antikuri kasi why va vulavula va va tirha hi camera uri DJ Brian na va streaming maras kumbe ni va byela xilungu you're making a hullabaloo. Okay. Vahaxi na tikeriwa buti wa mina lonkulu firstborn ya mhani una 30 wa malembe una vana vambirhi lava nga na vamhani va ku hambana ene a nga va jatanga hinkwavo vamhani lava buti u tshama na mhani na n'wana wa yena lomutsongo a Joni loko ku ri ku mhana firstborn u laha kaya mina se ni teke vutihlamuleri bya ku va ni rhandza na ku va ni va kona evuton'wini bya vana va buti phela lava i vatukulu va vatswari va hina vo sungula kambe xiphiqo lexi nga kona sweswi girlfriend ya buti wa mina mana lasborn loyi a tshamaka na buti le Joni hi na vuxaka bya le kusuhana na kusuhi swinene mina na yena hi bula swo tala
mintlhontlho leyi ndi hlanganaka na yona vuton'wini na le ka swa marhandzu ya mina na pfa ndi avelana na yena se ingaku yo va sesi na sesi swiphiqo hi leswi se sweswi u ni byela leswaku buti wa mina wa n'uba i n'uba leswiya swo ingaku u ba wanuna un'wana loko a ni byela ro sungula hi swona a ku ri n'hweti ya Dzivamisoko April u ni fonele ku ri xikarhi ka vusiku a kha a rila a ni byela leswaku u le ku xanisiweni hi buti wa mina loko a karhi a phofula u te buti wa wena i khale a karhi a ni xanisa wa ni ba a no miyela hi swona ivi a ni avela na minkarhi leyi nga hundza laha swi nga humelela kona laha nga n'wi khomakhoma hi tiwacheni mbilu ya mina yi ve yi tshoveka n'wina vayingiseri buti wa mina a ni n'wi teka a ri nhenha ya mina ndza swi tsundzuka ku ri loko ndi swi twa ro sungula ndi ri leswinene ndi ze ni byela na murhandziwa wa mina hi swona ivi a ni chavelela a ku kumbe xani sesi o tsundzukela swa khale a swi vuli ku ha ri ku swi endleni mhaka wa wena lexi ni tshovaka mbilu swinene i ku hi ku le emutini wa kahle hi kurisiwe kahle mana hina va tikarhatile ku va hi kurisa kahle hikuva papa va love ha ha ri vatsanana swa abuse na swi hlamala ku buti swi dyondze kwini vahaxi mhaka ya ku buti wa mina a veka sesi mavoko yi tlhele yi vuye hi matimba nakambe vhiki leri nga hundza kunene u ni byele leswaku buti wa me a kwate swinene a hlundzukile hi mhaka ku loyi wa squeeze wa mina a ri eka function ya le ntirhweni ve buti u ve a driver movha a fika nkoka ko kwale a ku a hi muki laha a nga fika ekaya a n'wi ba swinene a n'wi vekela na mukwana enkolweni a chuhiseta leswaku u ta n'wi dlaya loko o tshika a ringete ku va a n'wi tshika kumbe loko o va na swa vugangu vahaxi tanihi squeeze xa mina loko ni kha ni vulavula na yena ni ya ni swi vona leswaku mara buti wa mina o va monster ene na chava leswaku u ta dlaya n'wana wa vanhu siku rin'wana problem hi leswaku leswi mina na swi tiva leswi buti a swi endlaka ene mara a ni byeli munhu a ni swi tivi na leswaku buti ni n'wi pfuna njhani na chava ku loko o dlaya n'wana wa vanhu siku rin'wana a ni nga ti rivaleli hikuva ni nga endlanga nchumu hi xiyimo lexi ni ze ni n'wi tsundzuxa leswaku a n'wi tshiki kunene a hambana na yena lowa buti wa mina mara sesi swi tikomba a n'wi rhandza buti hambileswi a n'wi xanisaka swi tikomba swi nga n'wi oloveli ku va a suka okay a ri se hela papila leriwani a ri yo nyamalala ri leyini tolo kunene u n'wi be hi timpama kanharhu loko loyi wa sikoni wa mina a ringeta ku burisana na yena hikuva buti swi tikomba a ri na vugangu hi loko buti wa mina a ku ni ta ku tsemelela na misisi yeleyo hi ku squeeze wa mina a ha ku luka misisi buti a ku i mali ya mina wa cancer no cancer vayingiseri se leswi ndi ka vuxokoxoko lebyi hinkwabyo ni nga na byona hambiswiritano na chava ku ri loko ndo vulavula na buti ni n'wi vutisa hi swona i ta endla leswaku squeeze a nga ha vulavuli na mina at all na n'wi chavela n'wana wa vanhu ni pfuneni leswaku hi n'wi pfuna ni ta va ni mi yingiserile leswaku mi hi pfuna njhani ndi ri hlayisiksi ra mina ni kombela ku ba mavoko ni bela mavoko ku ri papila ri tena hi xinghezi kahle ri tsariwe hi xinghezi ane wa tiva u ri hlayini u ri hlayini bravo ya no kha ni hundzuluxa ni kha hlaya bravo hlayini man oh man no mi thorini matina ka munghana lonene danke kaze Vanayinqingo mixing 6,253 Coach ya ina vele General Maggie Matebula ka siku ra namuntlha papa
mingiselo sungula vela ndzaka simirwani ra mali u nga ri na Siphong Ngwenya vile bra mina okay Siphong Ngwenya bra mina papa Afrika-Dzonga a ku ri yena Yehova ayi tu na mingiselo sungula u ri yini papa mapsheni minjhani mingiselo Aye DJ Brad Pfukini Aye pfukile yatikhonaiza kwala va pfukini hayi manta ku andlala ka mhaka leyi se a teki boti wa yena a humanyana a tshama ndhawu ka Samuel nyana va vulavula hi mhaka leyi a ku boti u ta khomiwa swilo leswi swi endlaka ene loko a muteka va ya humanyana va ya tshama ndhawu yin'wanyana so a byeli si makoti wa yena a muka ya kaya ku a ta ku loko va hete ku a mukhala la va nga ta va ri kona loko a vuya ndlwini a vuya fika bukutela sesi wa vanhu so a nge vutisi ku ri u swi twe kwini mubyeli a nga mfihlela a mubyeli ku phela munhu loyi na ni switile ku ri wa rila ku ri wa rila tshamela ku biwa a nga mfihlela a mubyeli swa ku munhu loyi khale vele u muhluva okay a ku swilo swin'wana ku tshama hi swona swa hlupha nkarhi wun'wana n'wana wa vana to tshamelanga hayi ku ri a ni yali sisi luya wa mu rhandza boti mara a wu nge rhandzi timpama na swi na mukwana leyi va ku kombetelaka hi yona okay ma swi vona ni mi twini Chelsea. All right, kasika yitu n'wana mingiselo futhi ka line number 2 papa mapsheni hayi Brian Pfukile minjhani wena Pfukile na makhulu kwalana muhumeleli Sicolana papila ra tika man ku byela ntiyiso hi le ka xiyimo lexiwani hi xitalo aka vutomi bya yena bya masiku lama vanhu va ka manana va tikiseriwa ngopfu hina va ka xinuna va xinuna mara siku hi ta n'wi tshunxa mbilu ya yena a ta va a tsaka a ni ta ku loko ko va ku sweswi boti ile joni sisi le kaya loko ni twe papila ra kona mara sisi a nga fonela boti wa yena a n'wi lemukisa ku karhatiwa ka vavasati ku ri swi hoxa aka xiyimo xo ka xi nga ri kahle aka vutomi bya hina vanhu va xinuna a n'wi lemukisa ku i nga khomiwa nkama wun'wanyana leswi swi endlaka kumbexani i nga hela i luza vutomi bya wena boti kumbe ku luza leswi i nga na swona leswi i hanyisaka swona ehenhleni ka munhu yaloye wa xisati kambe na lowa nhwenyani mani sisi wa ni hlamarisa aka nkarhi loyi nga ka wona a yi lweli ngopfu rirhandzu hi ndlela ngopfu vutomi na vana na ku van'wanuna a ni hlayisa kahle loko munhu a nga khomi kahle a vona xiyimo lexi a humeseriwa na mukwana a nga kali a lo kupfala i ta fela ndlwini a vi na magwazi na yena ma i na vo boti i na vahani i na vo vatswari why a nga teki mhaka leyi a hindisene eka vona ku leswaku va ta n'wi pfuna a ta kota ku ya emaphoriseni a kota ku endlela ti-protection order yi hunguta rivilo ra boti leyi rivilo leri a endlelaku mhani loyi hi ku loko a ka nga endli sweswo i ta pfuka mundzuku a languta henhle a nga vulavuli loko swa vava mi byela ntiyiso hi mi tweni a yi hlayisekeni vaxana papila ri kahle ra vava alright vanhu loko va nga tsala kumbexana hi nga siya nga teka n'wana mingiseri lava nga se va hi rhumele swin'wana kumbe swi nga se mabulu kumbe hala ka email loko va ri kona nga va languta kambe a hi teki leyiwani sweswiwani papa mapsheni alright minjhani ni kombela ku pakanyana la foni nghena ka nhlokomhaka okay vulavula amukela sisi Usikhona Mfukile but Brian Mfukile Mfukile kona sisi sunguna ka nghena ka nongonoko leyi wa phama nampundzu inkomo a ni kumeka sweswi ne loko swi heme kahle a swi lava kahle a nghenelisa maphoyisa a va tiva nawu hi ku na ku leswaku a ta fela rirhandzu tate mhaka yi rhandza buta hi swona ya dlayiwa sweswi hikokwalaho ka ku ve ni tshama kha hi pati leti ndzeni ta hina hi ku hayi i nunu wa mina n'wi rhandza swa xi na mhaka na yena xi tshamela ku kha xi n'wi himetela everyday so mavonelo ya mina a ku ngheneleli va tiva nawu va kota ku va n'wi nyika ya hlangana tintangha ta yena leyi a ba boxing ko u khensi a khomisa hi sesi wa yehe sesi squeeze a vulavula na squeeze wa yena ku ri yena loyi a ya ka ya n'wi khomi a ya n'wi pfulela case okay nsati wa yena ya fanele a siku yima sweswi hey ya tika man all right lari mazini ri sesi a swi tiva leswaku ku miyela hi vugevenga na yena u endla vugevenga yo vula sweswo and then Elvis Ndlovu i ri yini Elvis u ri papila leri n'wi twisa ku vava Elvis
okay xilungu xa mehe xa computer a xi humesi leswi u nga ni tsalela ni yo vona laha u nga sungula ku Guniste u ri hi se simangalela buti wa wena maphoriseni a ni ali i buti wa wena mara lebyi vuhari u nga miyeli hi byona loyi munhu a tshama ndzutini va n'wi ololoxa va nawu vutomi bya munhu byi na nkoka save n'wana wa vanhu wena mutsari wa papila a yi ri goodbye a tetani Magunele papila leri twisaka vava yi Elvis Ndlovu a swi ni khomi kahle loko ku xanisiwa vanhu va xisati se swi lava a byela family ya yena ku ri buti se i munhu wa madzolonga swi lava va hlangana ba ahlula mhaka ku nga si dlayiwa munhu. Okay, Mzamani yena aku khutazisisi ku ri va endla protection order. DJ Brian vone va ku tala na lava nga hi tsalaka ex va vulavula hi protection order yi tirha njhani mi kha mi tshama swin'we? Ya no fatika a hi twi ku na va ri general va hi pfuna hi mhaka leyiwani general amukela ka suka ra namuntlha mirini ka suka ra namuntlha swi n'wi tsona vurhongo mingiseri rixile. Oh yes, general ni tshemba va ha ri kona ni ni fanele va ri kona general Abshen. Yeah. Nkobo DJ Brian ni xeweta na muhumelerisi Butola na ntombi ya ku xonga mirini xonga na mihleketo. Nkomo general. Ka mhaka leyi ya Mahariva a vulavulaka hi Mahariva wa yena i mhaka ya ku tika swinene ene yi na nghozi a xikarhi. Loko n'wanuna a za a hleketa ku nsati kumbe munhu wa yehe u na ku hlekisana a handle i nchumu lowu tikaku swinene hikuva vanuna a va swi koti ku rivalela ku nga va ku ri ntiyiso kumbe ku nga ri ntiyiso mara loko o za a hleketa ku hi leswi swi nga humelela vutomi hinkwabyo va ta hanya swi nga tshamisekanga ka loyi ivili swi tika hi ku i wa n'uba a n'wi tshembisa ku n'wi tlhava n'wi khomela na mukwana Mahariva loyi a byeli Mahariva wa yena protection order yi kahle a yi kahle hi ku loko endla protection order munhu i kha i tshama na yena loko swi fikini leswiya swa mafufunya yakwe ya ku ba a hleketa ku i ta ya n'wi khomisa i ba a va a hetelela a ku vavise swinene van'wani va hetelela va luza vutomi bya vona mani ta ku sesi loyi a biwaka Mahariva a n'wi byeli ku a ku nge pfuki ku ve na ntsako laha mutini wa swi twisisa ku i wa n'wi rhandza ku a va Mahariva wa yena mara a sevhi vutomi bya yena a n'wi byela a chucheka a famba a ya kaya a endla ti-protection order a ri kaya ene loko a endle protection order liya vavanuna va na leswiya swa ku a ndzi nga ku i hundzukini cincini a la ku n'wi tshunelela kusuhani hina vavasati vo tala lava nga luzekeriwa hi vutomi hi mhaka ku va holovini va ndle protection order nuna loyi a ya kumbe muhlekisani loyi a ya a n'wi landza a fika a n'wi dlaya a n'wi ba van'wani va lamala ku hetelela ku vaviseka na va family a ni ta ku Mahariva a byeli Mahariva wakwe ku a phuli byi hola wa swi vona ku ku na vana a va komba va rhandzana mara vuxaka bya ku vanhu va holovisa hi ku lowun'wani wa hlekisana a byi si tshama byi va kahle ngopfu ka vanhu lava tlakusaka mavoko okay yeah sure General swinene general mathebula ka general kuma ntokoto wa le ntirhweni na vutomi wa swi twisisa yeah hi tsaleli na wena mingiseri swikongomisi ka Ndlovu xg@sabc.co.za vutlhari kona DJ Brian u fikile hayi ni hlale ya wena owe yenda na ku nghena matini
Alex Nasowethu kuya kwale kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa mune wa vanhu va yayarheriwa Besta na vahihlakulobye va tlhelele khoto namuntlha khensile swinene ka phaphama ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya nhungu ri xile muyingiseri mune wa vanhu va dlayiwile ivi un'wana a vaviseka swinene eka mhangu yo balesela eLotus River eCape Flats eWestern Cape maphorisa ya vula leswaku mhangu liya yi ehleketeleriwaka ku va yi fambelana na mintlawa ya tinsulavoya yi humelele tolo muvulavuri wa maphorisa Novella Potel wa vula leswaku va le ku lavisiseni ka mhangu liya eka hungu rin'wana vandla ra Action SA ri amukele xiboho xa komiti ya le palamende xo lava ku alana na xikombelo xa le khoto xa president Cyril Ramaphosa xo lava ku sivela komiti ku yisa emahlweni migingiriko ya yona ya vumbiwa yo lavisisa loko president a fanerile ku ma nga fanelanga ku hehliwa ximfumo na leswi swi nga n'wi susaka na le xitulwini mayelana na mhaka ya vukhamba bya le purasini rakwe ra Phalaphala vandla ra Action SA ri tsalele xipikara xa palamende na mutshamaxitulu wa komiti papila ku kombela palamende leswaku yi alana na matshalatshala wahi kumbe wahi yo ringeta ku tshikelela no sivela ku simekiwa ka xiboho xa khoto ya vumbiwa ehenhla ka mhaka ya le purasini ra Phalaphala vhiki leri nga hela president Ramaphosa wa endla xikombelo xa xihatla ekhoto xo lava ku sivela komiti liya ku yisa emahlweni migingiriko ya yona eka mhaka leyi murhangeri wa swilo swa Action SA Parlamente Athol Trollip wa hlamusela. We're delighted that this committee took this decision because it means that Parliament is taking responsibility for the work of Parliament. You can't have the Constitutional Court telling Parliament that they didn't do what they should have done because only Parliament can protect the Constitution and we have to protect our Constitution and this is a step in the right direction. Yimsonyana ku tirha ya xiyenge xa Hawks eKwaZulu-Natal Lisija Sinona u languteriwa ku tlhelela eka ntshamo wa khomixini ya madlanga ePitori mixo namuntlha ntshamo wo nyika ka vumbhoni ekusunguleni wu hundziseriwe emahlweni endzhaku ka loko gqweta rakwe ri sungule ku va ri nga tiphini kahle enyameni Sinona u languteriwa ku hlamula swivutiso mayelana na mhangu ya vukhamba bya swidzidziharisi swa cocaine swa ntiko wa 541 wa tikilogirama leswi swi nga yiviwa etihofisini ta xiyenge xa Hawks ePort Shepstone eKwaZulu-Natal hi lembe ra 2021 eka hungu rin'wana hi twa leswaku muvoni wa nandzu wo dlaya no pfinya ku nga Thabo Bester na vahihlakulobye va languteriwa ku ya ekhoto ya le henhla ya Free State eBloemfontein mayelana na ntshamo wa migingiriko yo tengiwa ka nandzu Bester u balekile khotsweni ra Mangaung hi Mudyaxihi hi lembe ra 2022 yena na murhandziwa wakwe Nandipha Magudumana va khomiwile eArusha eTanzania hi n'hweti ya Dzivamisoko hi lembe ra 2023 Magudumana u pfaleriwile khotsweni ra vabohiwa va xisati ra Biza Makhate eKroonstad Magudumana na vahihlakulobye va langutane na swihehlo leswi swi katsaka no pfuneta Bester ku baleka ekhotsweni ntshamo-nkulu wo tengiwa ka nandzu lowuya wu languteriwa ku sungula hi siku ra 20 n'hweti leyi taka Bester na Magudumana va languteriwa ku tivonakarisa eka ntshamo namuntlha ekhoto hi ku tirhisa maendlelo ya thekinoloji ematshan'wini yo va kona hi nyama Barack Obama khale ka president wa America na nsati wakwe Michelle Obama va pfulele ndhawu yo vuyerisa vaaki ya Obama Presidential Center edorobeni ra le kaya ka vona ra Chicago vahlonipheki va matiko mambe na va president hinkwavo lava va hanyaka va tiko ra America a va nghenele ntirho wo pfuriwa ka ndhawu liya ximfumo kambe vhumbabvumba i mani exikarhi ka va president lava va hanyaka va le America loyi a nga ri kona i Donald Trump Obama u tirhisile mbulavulo wakwe wo pfula central ya ximfumo ku xixima doroba ra Chicago. For me, this center could not be any place else. It's an
expression of thanks, an acknowledgement that so much of what I hold most dear I owe to the people of this city and the people of these surrounding neighborhoods. xiviko xexo xi kimeta mahungu ya awara ya nhungu hungu leri nga ranga mahlweni munhu wa vanhu va dlayiwile hi ku baliseriwa un'we va vaviseka swinene eCape Flats tolo a hi tweni mahungu lama landzelaka hi awara ya 9 mixo wa namuntlha. mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa emagondzweni na Xolani wa le Khekenhuko. Emagondzweni ka awara leyi ku ri Johannesburg langutela ku hlwela N1 South loko u ya batlo interchange movha u yimile ka ntila wun'we kasi langutela ku hlwela ku tirheki na loko ri N3 North exikarhi ka Golden Ace interchange na Gillies interchange hikwalaho ka ku lunghisiwa ka gondzo leswi nga koho swi endlaka ku va na ku hlwela kusuka matlhelo ya Elands interchange ku lunghisiwa gondzo na le N3 North loko wa hundza Modderfontein Road swi tikomba se swi ri ku basiweni kasi langutela ku hlwela N1 South loko u kongoma a Rivonia Road ku na movha u nga yima ka ntila wun'we leswi na swo swi endleka ku nga tirheki matlhelo ya lawa a Germiston ku na nghozi N3 North loko ri suhana factory ya Semende kasi a Eldorado Park kuna kuhlwela loko ri N12 East exikarhi ka Klipspruit Valley Road na Golden Highway loko u ri Tshwane N1 North loko ya Linwood Road movha u yimile kuna kuhlwela na loko u ri ka ntila wa le ka voko ra Schmatz loko u ri a Irene loko u ri Nemo Office Drive kongoma Main Road movha u yimile ka ntila wun'we kasi loko u ri a Solomon Mahlangu Drive South a Mamelodi Gardens kuna ntlimbano ku va na kuhlwela na le N4 West loko ri xikarhi ka Bravery Road na Roslyn loko u vona swin'wanyana wa yi rhumela ka X da Xolani Guy @Mungana Traffic #AM Traffic.
namuntlha bulu mingiseri wa ri kuma na hala ka Facebook u ri vona twi hi ndlela leyo vhele mhaka sa ka siku ra namuntlha u vhakile Donald Baloyi eka siku ra namuntlha lexi xin'wana xi rhandzaka hi xiyenge lexiwani bra mina i ku va vayini va hina va hi tivisa tinsimu tintshwa tin'wanyana kuma ku ri ko tala a ti tolovelekaka ndleve ta hina ivi va fika va hi nyika tinsimu ta ku fana na leyiwani ra u kahle wa va vona mara wa tiva mara va kahle Donald Vutlhari Baloyi u kahle Baloyi amamukela no kambe Baloyi ya vina b xilo xin'we very xilo xin'we mara papa na very ya viyo ya right tiva vutlhari u nga yi teli hi vutlhari tiva na mavunda ya v mina loko swi fana na maxava yona ya v na ya brave ka u saseka sona na ku vona brave u sasekile phela tikhamera leta ti telanga mina ti tele vutlhari byela vutlhari ni ku byelini ni ku hlambini vutlhari vutlhari loko ni va va yini phela va hlamba vanhu kona vutlhari swi ri hlambe hi ku ta xo vutlhari amukela buti tsake ngopfu ku va na n'wina a ni kha ni byela vutlhari DJ Brian ku i khale ngopfu ndi karhi ndi mulava wa tsundzuka wehe ku ni n'wi lave lembe hinkwaro ya a ku heteleleni u yi vhakerile ka paphama u yi hloniphile ha swi tiva swa ku u n'wamabindzu kahle loko u pfuka wehe wo ehleketa i tsake swinene ku va u yi hloniphile u yi vhakela buti a hi sunguleni ku bula na n'wina vayingiseri va na tora vayingiseri mi nga kayeli ribulu ri nga mi nyika matimba swinene mina siku ni nga tshama ni yingisela presentation ya vutlhari swi endle ni n'wi lava lembe hinkwaro ku hi ta bula na vutlhari ndzeni swinene buti Donald mi tsakela ku hi mi vitana no vutlhari ro right okay all right vutlhari i lange Yehova u kahle risimu ra ku dzunisa worship saints ku endleka yini we buti vutlhari phela mina ni n'wana mfundhisi mina i mfundhisi u n'wi twa kahle ni twanga kule hansi n'wi yise henhlanyana brave n'wi yise so ni kona ni n'wana mfundhisi so n'wana mfundhisi i fana famba hi ndlela ya so okay all right u kulele Sunday school ni kulele Sunday school ni n'wana wa kahle se hi nga vona mfundhisi kumbe xana kwala ka wena na wena swo humelela sweswo a swo va kule ngopfu ririmi risimu leriwani u kahle ku endleka yini Yehova u kahle ri timhaka ta ku ri like ku hava munhu wo lulama ku fana na Yehova so i risimu ri ni motivataka minkarhi yo tala loko ni pfuka nampundzu before ni sungula ntirho ni chat ngoma ta so a ni lavi ngo huwa ngopfu before ka ha ri nampundzu se i ngoma ya kahle ngopfu and and then ni tsake ngopfu ku va ni ri laniwani as well obviously mi nga hleketi ku ri a ni vanhu vo tala va hleketa ku ni huma Zimbabwe vo vulavula ni ma swi tiva joni no vo vulavula ku ri vanhu va South Africa va tirhi and they never think ku na va Donald va endla vanhu va huma South Africa se na sweswiwana mina ni fanele ni hatla ni tala u vuyi byela ku huma Queen Buti ni huma ka Ntshuxi ni huma ka Ntshuxi se a ni fanele hatla ni fika eka xiyanimoya ku ni ta ku tivisa vanhu hinkwavo ku va nga ni teki va ni tlherisela Zimbabwe why u tlherisela phela swa endleka vanhu va lava ku teka hi mavomu ne se va ku vutisa va sungula ku kheta xitori ku wena u huma Zimbabwe se ni vhele ni meka sure ku hayi u na hatla ni hlangana na n'wina ni kota ku byela vanhu ku ni huma ka Ntshuxi okay u huma ka Ntshuxi okay u kulele ndyangwini wa njhani so I think ni kulele a wu se ku ndyangu wa kahle ka Ntshuxi mara Ntshuxi it's a small village village intsongonyana a ku hluphekiwanyana so you know a ku nga fumiwa ngopfu and then mara hi nga swi voni you know a wu tshama hi tsakile as ni vurile ku ri papa mina i mfundhisi mana mina na yena i munhu loyi a tirha swinene ka community so a sungula na preschool kwale ka Ntshuxi you know so so i munhu loyi ni nga kulela ka wona and then ni ri na baboti as well baboti wa mina vona va rhandza xikolo swinene so tinyikiwa na yena a ndla computer science swa ti IT so ni kulele ka munhu lowu like
ya aku pushiwa swinene. Ni nga se rivala vutlhari kuna vosinana la ka Facebook la no ri hi voice ya voti lavawani hey ai me a ranga to swo tala leswi va nga ta vulavula swona hi voice leyo saseka me mara na mtshembisa n'wina vayingiseri va hina swa ku mi ta tsaka ku va mi yingisele vutlhari eka siku ra namuntlha. So n'wina vayingiseri va hina mi nga bula na hina ku fana na leswi DJ Brian a nga swi hlaya swa ku tsakela rito ra vutlhari loko ku ri na leswi mi lavaka ku swi vula ka yena mi nga hi tsalela sweswi hi hlanganisaka swona hi ta pfa hi n'wi avela ku mi ri mu rhandza fika kwini kumbe mi ri a va chayisi nkarhi muni a ni ri va dume hi ku delivana na vusiku. kumbexani vhele basele swani mi yingisele khensa va yingisele munghana Nene FM akoma njaka suka muhlapha ka fihlulana mali nga ri na vutlhari ka suka ra muhlapha ka Dzonga ha vuya ndzaka leswiwani avuxeni. Nghena eka ntlangu wo saseka kutani u hlayisa ku fana na Superfan eka Spar hi switirhisiwa swo fana na 2 kg Spar brown sugar hi 39.99 u hlayisa 10 rand kumbe 2 liter Spar full cream kumbe low fat ultra pasteurized fresh milk hi 31.99 u hlayisa 5 rand. Mintsengo yi kumeka kusukela hi 8 ku ya fikela 21 June loko xitoko xa ha kumeka ntsena eka Spar kuna swipimelo. Wa yi tsundzuka airfryer leyi u tshamelaka ku yi languta eka website na masofa leswi u nga tibyela leswaku u to swi languta ntsena hi mimbukuto ya birthday ya ka OK Furniture leswi u swi navelaka ku va na swona sweswi i nongonoko wo xava hi wona kuma 541 liter ya titanium silver finish side by side freezer fridge ya water dispenser ya Hisense hi 11499 na espresso double baset ya Adblow sweswi hi 4999. Birthday ya hina leyi humaka emahlweni vutomi bya wena lebyinene yi kumeka ku fikela hi 5 July kuna swipimelo. Cylinder Specials Ravuntlhanu 26 June isikunkulu eka Cylinder Specials Build It. Kwendleka yini? Uxavila nga wina movha eGrasscope Build It u ta nyikiwa movha wa wena ximfumo swipexali swi ta va swi lompha. Ni swi twile mphikizano wa hanya mahlweni u xava swo aka u nga va muwini wa movha na wena eka Cylinder Specials Build It. A wo xaveka ntsena mi tlhe mi vuyeriwa. Cylinder Specials Build It eHazyview Mahushu Mkhuhlu Grasscope na Thula Mahashi Build It Cylinder Specials. hi fihlulana yena va ku vula Doni lava nga kula na wena. kumbexani hi byela vayingiseri ku ri vutlhari loyi bulaka na yena hi bula na yena ka siku ra namuntlha hikwalaho ka ku a ri yena CEO kumbexani ta hi byela founder swi vula yini buti I munhu anga sungula khampani. Xana vutlhari mutumbuluxi angolotoriwa loyi anga sungula vongani Terence u ri i homeboy ya mina leyiwani u ri va ku vula Doni ri suka ku ra Doni kambe a va tsandzeka ku tsala Donald se va yi simplify va ku Doni you know. So yeah, it's just a shortcut. Yeah. Wa n'wi tiva mara wa n'wi tsundzuka verene? Ni n'wi tiva kahle vungani hi dyondze swin'we na le all the way. A swi dyondzini? No, hi dyondze mina ni dyondze ka Ntshunxi Primary School. Okay. Ivi ni hela ni suka ni ya Msingi High School ka Matatani just opposite ka Ntshunxi. Okay. Yeah, ivi tertiary ni Rivers University. Ivi then from there ivi ni vuya ni ya tirha Cape Town. Ni tirha for 2 years at Cape Town. Ivi ni hela ni vuya Joni. Ivi ni tirha a Joburg for like almost 8 years. Mabilela ku hi byela ku a mi tirha swa ku yini? Oh yeah, a ni tirha swa ti-computer. A ni tirha hi ti-computer ku tsala ti-program. Hi program ti-computer. Okay. So swo talatala ku fanele ka MTN a endla swa ti-self-service portals. Ka FNB na kona hi tirhile. So yeah, so ni tirha ngopfu as a developer ni karhi ni tsala ti-program, you know. So i ntirho lowu ni wu endla loko na tirha. Yeah, ivi hi 2012. Yeah. Ivi ni swi vona ku swo tirha kahle se a ka ri swa mina. Mi teka madzonga ya n'wehe mi fumbisa van'wana. Yeah, se ni swi vona ku wo ni tshikanyana ni ya sungula Zuzi. Ivi ni yi sungula Zuzi hi 2012. Loko yi sungula hi ku xavisa tibuku. A xavisa tibuku online. Okay. Xavisela swichudeni mostly Avet na la UJ. And yeah, loko yi sungula a ni tibyele ku ya ba mali ma yi chavisa ngopfu. Se ani wa sungula phela u va u ri ambitious ngopfu. Yeah, hi swona sweswo. Swi lava swona. Hi vutlhari hi 22 ta July 2013.
Nata, I've just resigned. I want to change the world. Oh, ni buy ndlala. Leswi nga switsala a ndzi byele ku boha maybe ni ya ku fumeni kumbe ni ya ku ba xisiwana ene khale mara a wu tiyimiserile ku teka risk yeleyo u fanele va tiyimiserile I think xa nkoka na vuton'wini u fanele u tiyimisela ka swilo hinkwaswo swi endlaka okay Zulsi app ikulukumba a ndi swi tivi swa ku mi vula yini mara hi liya ya ku kahle na loko ndo twa ni khome tora ripelini matisa I know hinkwaswo okay ai then am xavisa tibuku ivi ku endleka yini ivi loko ni xavisa tibuku ivi I remember ku hi ri vets vanhu lava nga tirhani ngopfu tibuku phela tibuku ta chaviwa ta chava na lava va dyondzaka va ti chava ku hlaya ivi se a swi nga fambi ngopfu swa tibuku ivi mara van'wana va le Vaal va twe ku xavisa ti-electronics swa ti-tablet na ti-laptop nkarhi wolowo a ka ha ri first week second week ya the vets ma swi vona so in fact before I need to go back to the story properly so obviously tibuku leti a ti taka apartment ya mina ni ri a warehouse ma swi vona deliveriwa and a ni ti xavisa online so ati fikela a 4 weeks ka apartment ya mina ku ri 2-bedroom apartment so apartment hinkwayo yi tele tibuku ya sitting room everything so the plan ku like loko munhu a order book online yi ta teka ya deliver so mo ku ava na vile ku xaveni mana online ma swi vona so yi boya ku online yi boya ku hi ze ya vets ya set up a stand like because it was the second week of classes like loko tipfurile ma swi vona so and normally loko xikolo xi pfula first week ko va xi va ku ngo tibuku loko za yi ku tsandza first week and then second week third week a ku va ku ri slow so hi decide ku ya vets a ku nga na nkarhi wo kombela permission lo fika hi veka xitandi xa hina laya hi xavisa and vanhu vo tala va hleketa matibuku leti a ti lo yiviwa ma swi vona vanhu va tikuma njhani tibuku tintshwa nchangano lowa i ta va tikuma kwini ma swi vona se mara hi ve hi kota ku loko hi endla sweswo then vanhu vo tala and then we tried to also sell electronics so a lot of students then came va suka vo Vaal va ta xava ti-gadget leti ti xavisa laha so hi yona mhaka leyi nga endla ku ni kota ku ni nga ha tlheleli ntirhweni ma swi vona so ti-electronics a ti famba swinene a va ti xava swinene okay and vo tala lava a va hi sapota ku ri Matsonga na Mavenda hinkwavo vanhu lava loko va swi twa ku khampani ya Machangana a va yi rhandza ngopfu se a mi yi maketa ka ti-socials no a huya ka ti-university a hi ya vo Vaal University hi fika hi tsima na kwala vo UJ a fika hi endla ti-gazebo hi maketa so vanhu vo tala a va yi rhandza swinene you know na vito leriyana ra Zuzi va nga ri Italian se a va tsakisa ngopfu kahle ya Zuzi na yi sukela ka ku na munhu ku na nhwanyana un'wana va ku Zuzile ni nga tshama a ku nga ri nhwanyana wa mina just to be clear so nhwanyana luyani a tekiwe hi un'wana wa maxaka ya le kaya ma swi vona se ni n'wi vona ka Facebook a ni lava vito ma swi vona ra khampani so already everything was planned ku na sungula khampani mara se ni lava vito ra kahle ro saseka ivi loko ni ku Zuzile se ni vhela ni yi teka ni yi rearrange yi va Zuzi so mara Zuzile means to achieve something a wa swi tiva ni tshama ni n'wi byela ku hi yena Zuzi se la ri nga sukela kona ra Zuzi u sungule kwalaho okay ku na swin'wana leswiwani bra mina la ku swi twa kumbexani swi nga ku veka kun'wanyana twana i Basil Mabasa from Matatani ni tive Donald from 2001 loko ni fika high school Nkumake was already a grade ahead of me and then we became friends from there. I've known Donald as a dedicated someone, is a big dreamer, you know, is someone who pursues his dreams very aggressively. So I remember when he resigned from his last job 9 to 5, he posted on Facebook, I think it was the 22nd of July 2013, he said, I have resigned from my job because I want to change the world. And wow, Donald really changed the world. He pioneered grocery deliveries in South Africa. Actually, he was the first person to do grocery deliveries in South Africa. So big up to you, my friend. We're very much proud of you. You know, I'm very much proud of you everywhere I go. You know, when people talk about Zuzi, I say, that's my friend, that's my guy, you know. So we're clapping for you. We want you to win further.
I was there when things were tough, and I'm still here. And also, thanks so much. You always encourage me. You are that kind of friend. You see the good in me, and you always talk positivity in me. So thank you, my friend. Continue being great. Continue being that light that we need as the young generation in South Africa. Oh yeah. Anutsundzuka kahle ngopfu hayi kungitsundzuka ni tiva kahle so I dyondze swin'we ni le high school na kwala Joni, so I munhu un'wana loyi na yena a nga tiyimisela swinene ka swilo swa yena, so it's always good to have people around you lava tiyimiselaka lava tirhaka hi ku tiyimisela. And tsakisa hi ku va ni vona minkarhi yin'wana a pfa nyikela ka timhaka ta dyondzo na yena minkarhi yo tala swinene ngopfu Basil. I munhu kahle ngopfu, but mina vatirhi vangani vatirhi va Zuzu se va tele so maybe ku hlamusela yena Zuzu before ni fika vatirhi. So obviously Zuzu as I'm mentioning it basically ibe so got book I got electronics ibe so got electronics electronics ami xavisa the phone gadgets the phone the online, so when about order online ibe deliver okay ibe from there suka ya abamithemba ufana uthembeka phela ngoba ukuthemba ufana uthembeka nawe yeah like you must honor what you promise your customers, even people around you. Not the chum ta wena phela vanhu van'wana a va tshembi ku na chum ta vona na ne le kaya ku nga va ku tshembi loko ma ku tshembi kaya ne problem ta wena sikola kwala because the first people who must back you I vanhu lava ku tivaka masivona loko vo fika kun'wana va ku munhu lowa ka ntshunxu luyani i xigevenga xin'wana ve nge xavi masivona, so hina a hi tshembekile and swi hi pfunile ibe then from electronics ni twisisa ku student nga swi na mali kahle man nga va hlupheka nyana se ku nga ri ngopfu sweswo mara na ku kumbisana tibuku loko u ze u yi xava a wu yi jihela ni vula ku chukele DJ Brian no ri order namuntlha ta hela ni ta tlhela order se ni yena swi vona ku wo hi ya ka leswi swi nga na vanhu ku va everyday swa dio masivona ive Zuzu ibe yi cinca hi 2016 isungula ku delivera grocery indla swa ti take away food from the restaurant, indla pharmacy na alcohol mara I take from the stores, so vo Pick n Pay will work loko xava order ka Zuzu aya ku xavela ka those stores ibe ku deliverela a mi tirha ku fana na lava va deliveraka mara u order hi app ya hina, so hi ma app u order ibe hina behind the scenes a ku na ti-shop vanhu lava va shopa va pick up at items letiyani ibe hi ku deliverela, and then what we did is hi tshembise ku hi ta ku deliverela hi 1 hour, so within 1 hour process leyi hinkwayo hi ta va hi endlile. a tinyungubyisa hi vutlhari bya vutlhari I munhu wo tlhariha kusuka primary I Tlangelani Maluleke wa n'wi tsundzuka Tlangelani ni watsundzuka kahle kasi namuntlha u ngo fika u paka vanhu va wena namuntlha la ka social media va busy brother va mi yingisela ngopfu va yingisela xitexini lexiwa se va tsakile ngopfu na vona, so ibe se loko hi deliverela from the different stores ibe I think I remember in 2016 after 6 months of operating aside Dominion la Joni I think I said suma ku ndla vo ma 1 million hi n'hweti alala a swi tsakisa ngopfu nkarhi loko ha sungula ne u vula 1 million rand mfethu hi n'hweti savena u swi twe kahle a ku ri mali yin'wana yo tsakisa ngopfu mara se at that time ku nghena vo Uber Eats Uber Eats yi delivera swakudya ne ive Mr D na yona yi sungula ku va serious ka ku delivera swakudya, se nkarhi wolowo hina hi na ti-partnership na lava hi delivera from vona masivona mavhengele lama ti-supermarket mavhengele na ti-restaurant a hi nga na ti-partnership, so wa fika hi teka hi nghena phone in fact I remember even the first customer lava order kombisani but Donald kombela ku mi nghena no n'wini ya mahlweni ai jike na le DJ Brian loko jika kona loko u vuya hi vutlhari na u hlamula xivutiso xo ku ri na xana tanihi founder u nga tsundzuxa na DJ Brian a hetisi leswi a hi nghene no n'wina ha hi hlamusela all right papa Afrika-Dzonga avuxeni eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi
Nhlangano Khosato wu khoma pfhumba ro kombisa ku vilela etikweni hinkwaro namuntlha. Mune wa vanhu va dlayiwile Cape Flats. J.D. Vance, xandla xa president wa America, a herisa rendzo rakwe ro kongoma eSwitzerland. A hi twini mahungu xitalo la ka awara liya ya nkaye ri xile. Emagondzweni na Xolani wa le Kempton. Johannesburg langutela ku hlwela ku tirheki loko u chayela N3 North axikarhi ka Gauteng Interchange na Gilwell Interchange a ku lunghisiwa gondzo swi basiwile mara ku na ntlimbano lowukulukumba swinene mixo lowu langutela ku hlwela na loko u chayela N3 North loko wa kundza Modderfontein Road na ko va a ku lunghisiwa gondzo na swona se swi basisiwile chayela hi vukheta loko ri matlhelo lawa ya ha ri Joni a ku tirheki loko u chayela a Germiston kwalaho ka nghozi a N3 North a kusuhana na factory ya cement kasi suka Joni ya Tshwane Pitori na ko swiviko swa ku hlwela swi koho mixo lowu a ku tirheki N1 South loko ya Linwood Road Irene kuna ntlimbano na Morphers Drive loko ya Main Road kasi a Solomon Mahlangu Drive South loko ri Mamelodi Gardens kuna ntlimbano ku va na ku hlwela na loko ri on the Stepward N4 West axikarhi ka Bravery Road na Roslyn kwalaho ka ntlimbano wa ntolovelo loko ku ri nkarhi lowu wa mixo loko u vona swin'wanyana wa hi rhumela ka khoma ndlela hi koho Miss Schoolie ku ku nyika xiviko xo xa le magondzweni @Mungana Traffic @Miss Schoolie #PM Traffic. Come on, let's sing it together. Say, Tina, Tina. Lebyi kona fana ka Facebook ya Munghana Lonene FM ngisela Munghana FM akheso ka bafunele Munghana Lonene FM ni vula Munghana FM ka ngakanharhu ne Swona sweswo ufana na Bud Donald i ri Zulzi se Bible ka 50 natlanga Bud Donald risimu rin'wana mi rhandza ka swinene leriwani ya DJ Brian ta kona Brian mina nga cha leriwani ira kuna one of my friend mfundisi lanwani wa kereke ya EGC Martin Giver se yana ri yimbelelako very close friend very supportive as well to the business so yeah even lava vele ka kula swin'we na yena wa suna kereke ya yena util ka mina ku ni la ku sungula something ibe yi pfunana kwala ibe yi sungula kereke ya yena and na yona is doing very well very proud of him mitira ku sungula ni amkweni mitira hi ku sungula masungula ami khandzile swi nga sunguriwa hi van'wana amchavi ku sungula ifana yi dyondza ku ndla swi swa yena as vantima ne inga ya complain ka tikhampani ta vanhu o ya complain ka tikereke ta vanhu sungulani swa n'wina tisungula swi olovi mara ku sungula ne swona swi olovi mara loko hi tibyela ku hi ta sungula ne wa sungula like swi ta cinca swo talanyana masivona so yeah so ana mi hlamusela hi ku swi zuzi vele yi ndlise ku yini ive from grocery even loko Uber Eats na Mr. D fika decide ku wo hi nga ndli ngo swa ti fast food because now it's too crowded those guys are also well funded so he decided to focus on grocery masivona ive what was scary at the time is as I mentioned, I ended up with 1 million a month. Look, we stop our fast food. The sales are not from 1 million to 100,000. Because one say about grocery in Garwasungari, popular order grocery online. Every matter what happened then is I got a focus. Lugunda shy one got a focus. So I know kutala kutume kunja sotala.
ndana leswi xavisa ticondo va xingomantana nkarhi wun'wana loko focusa ka xayiwani hi kota ku ndla swilo swi tirha kahle so loko hi ndla grocery a hi kota ku vona hi focusa hi perfect system so ku fana na one of the problems for instance loko hi ya ka grocery ku ri loko xava swilo ka grocery swo ndlela ku nga swi kumi ka xitolo masivona like it's not available and swi make sense vanhu vo tala swi make sense go why xisibi or cooking oil ku ri hava ka Pick n Pay so mara if it's take away food as for meleni ngoko va ku chicken ku hava ka Nando's masivona so those problems it meant we had to solve them differently. So for instance ka grocery we started like doing like in-app chat so loko hi xava a wu kota ku ri la nga ku xaveli na kota ku chata na wena as if u kona la ku kota ku byela ku swa so a swi kona so ibe sweswo swi nga ta ku zuzeni yi sungula ku kula swinene because then I improve experience ya maxavelo masibona so as we're doing that and then we started growing like numbers started picking up. I remember then in 2018 actually 2018 then Zuz signed over 6 million rand in way grocery. Don't know when the Bramina, don't know money Bramina. The way in that so when what about some notice what checkers by born Woolworth all the retailers have some good about like over Songari hina ichacha kuona vona sa vachacha se checkers na yona ibe yita yuko checkers engar koka Zuzi and there are na website para na app banga stino sindiswa ku yini ibe ba ya approach abakuri balaba ku pfuniwa masibona hi app I remember meeting nakona kufuna ku 1 hour meeting yele iteka the whole day yiko ai kota ku present sweswo swi endla masibona ebe ba hela ba ko and nkarhi lo swilo swi tika masibona a swi ngo famba kahle ngopfu maku nkarhi lo ni and ni ku le ka ti interview ani loko vona app vona hleta ngo swi famba kahle masibona nkarhi kona na rent nga hakeriwanga ikuma ku le ya ntshama kona le a office a Braamfontein so na 8 months nge si tshama hakela rent and the mago like loko van bitana ka TV landlord one vol and loko ya ka TV phela ka TV nge fiki ku wena a hlupheka TV fana ku byela vanhu ku hey odan ka Zuzi I company ikulukumba swi famba kahle swi and u kolota landlord ni kolota landlord ibe loko ni ya antirwesha mnduku kuma landlord itshame office ka boardroom yini yimeri ka mali ya mina la yiko ebuhlanje ku twe kahle tolo u che ku wena mi bakahle se ni vela ni byela landlord ni hayi landlord swi anga vuleli for wena landlord di comment kwala ni teacher brand bona va ku ra wena Mzansi lembe leri ri tsundzuxa leswaku Afrika-Dzonga I rixaka ra kinki vutinyiketeri na ntshunxeko kusuka eka vamanana va 1956 ku ya eka mindyangu leyi nga rhurhisiwa hi nsindziso na vantshwa lava nga tlhontlha xihlawuhlawu rendzo ra hina ri vumbiwe vungwazi namuntlha hi yima swin'we ku tlangela xidemokirasi lexi seketeriweke hi vumbiwa vana na hina loko hi simeka pfhumba ro tlangela lembe hinkwaro ra the milestones of freedom hi siku ra ti 18 June 2026 landzela vuhaxi eka xitichi xa mahungu kumbe eka @government.za ku kuma ni ku landzela mikanerisano the milestones of freedom hi hlonipha matimu ni ku tisa vumundzuku hungu leri ri tisiwa eka wena hi Government Communication and Information System GCIS ivi landlord ego ku ikhalma down go yi kota ku twisa ku hayi na vona mali ni you know mara ni byeri ku you know what loko se swi ta va kahle ta ku hakela mali ya wena hinkwayo le Braamfontein even sen at that time checkers as well you ku ile kuteni maswona bona ku tabata but and volo yijunganyana va ku a swi vona swi nga swi vona mi presentile va loyi swi kahle and ka rolone ne ka presentation ina phela se an chava ku ri phela le company ina ku rana mulungunyana wa yiwani maswona and the company iri ntsongo yina vanhu maybe na vanhu lava developer system letiana a hi ri 3 or 4 okay since vona ku phela company checkers yi kulukumba so loko vo tala nwani
a ni fanele se na presentation ni vula ku hi na vanhu vo tala nyana ma swi vona hi ku loko no vula ku hi 4 hours va ku n'wina mi nge yi koti I'm serious ive se mo loko va hi juma ku vele ku teni se ni mana problem ku va ta la mi tirhelaka kona le Braamfontein okay shame ni swi vona ku le mi kolota ku le a kolota and ku taxi swin'wana a ku thakile a ku pendiwangi no pendiwa since vona ku hala no one so ndeka deal leyi loser leni and xin'wana hi na vatirhi se mani ve ni kombela tichomi ta mina hinkwato ni kombela mi nga yi ntirhweni tanani mi ta tirha kwala ka mina namuntlha mi ndzi nga ku mi tirha kwala mi yikulu nga ri yi tele mativa nkoka wa leswi mi swi vulaka i mintlhontlho leyi hlanganaka na vanhu va ku tala lava sungulaka swilo so mara swo tala vhela ku ani vanhu va swi vulavuli straight ne swo tala vhela swi straight forward na ku loko sungula swilo fanele u hleketa na munhu lowun'wana ku yena u hleketa njhani so loko u ri na checkers va ta chuha ku ri vanhu va ta swi kota na even though we're capable nga ma doubt ya ku ri na hi nga endla system yi tirha mara a ni chavela ku vanhu va ta hi tshemba na so se va ve vata ive kuma ku like the whole night a hi tlelangi ive hi penda office a hi penda hexe hi penda office hi cinca tikhapete hi faka wooden floors a no va fika lani va ni byele leta ku hi swi twile ku ni wa pende ndhawu leyi so mara kumbe na vatirhi na va tichomi ta mina ti tshamile lahaya lava vo ka va nga ri vona vo ka va nga ri vatirhi va ri ku tirha ka ti-laptop va ri busy ne va nga hi tichumu va ri ku type va nga va tlanga makhatsi vo tlanga makhatsi mara va nga swi voni vo vona khome laptop a ri busy munhu ne se na wo hleketa ku company ku le ku tirhweni ivi va fika ivi hi discussa everything ivi va ve va hi nyika contract ya ku aka 66 so a yi ri timiliyoni to tala nyana se from there ni vheta hi hakela na landlord liyani ivi hi vheta hi rhurha hi vheta hi rhurhela Sandton mi rhurha na pendyangu hi vheta hi rhurha hi swi vona ku pende hi siye kwale hi zangi hi rhwala tipende mara pende yi vuyerisile a ne mi kume deal lava yona va kume se ku ri right ivi se hi sungula no thola ma swi vona and then nkarhi wolowo loko se hi thola phela se hi thola everything valungu vantima se van'wana ma ku loko hi va thola va chuhile valungu hi va susa Stellenbosch kutani mi ta tirha la ka khampani leyi ya Zuzu leyiwani yi ta va a big company se ma ku vanhu va tshika vana vatsongo va tshika va suka Stellenbosch va tela a Braamfontein va tirha yini Zuzu se hi sungula ku aka yona 60 I think within 6 months a hi hetile ku aka the whole project the whole app maybe I got 6 wa vanhu and these were young people as well lava mi tirhana na project liya ya 66 okay so I told her like a lot of young eyes still even today ni lava ngo vana lavatsongo va tleli phela vana problem va tirha and then these days a hi la ku va nyika mitirho hi ri va loloha so we hired a lot of young people even today wa ri kwala ka mhaka leyo valoyi u ri leyiwani mingise u ri xana tanihi founder u nga tsundzuxa yini vantshwa lava nga lo tshama va twa onge vhele a ka ha ri na swin'wana leswi va nga swi endlaka vhele u nga va tsundzuxa yini vhele ni twa u khome mhaka n'wena kahle swinene ngopfu le ka Facebook i Wallen Baloyi kumbexana u tirhela kaya na yena u huma ka Mahatlani so mhaka yikulukumba ya vantshwa i ku ri also ma ta ku tsakisa yini hi internet leyi va nga yi khoma sweswi ne a ni va khomenteni ka Facebook swi tele leswi nga swi vonaka ni ka YouTube ne nghena ka YouTube ya wena u vona ku wena u vona yini ma swi vona so and the YouTube loko ku ve wena u rhandza ku tiyimbelela i tinsimu ntsena or entertainment na ti-jokes yi ta ku kombeta sweswi ntsena so what you want to try and do is u kota ku network na vanhu all over the world kufana na mina for instance loko nghena ka YouTube ya mina swi vona ku ri ni landzelela everyone who's an entrepreneur Elon Musk Mark Zuckerberg and every time they speak ni kota ku swi twa in real time ku very vanhu leswi so na youth ya hina ne va nga tirhisi ti-social media just for swilo swi nga pfuni nchumu a va ngheni ka social media va follow the right people ma swi vona in fact na vanhu vo tala laha hi va tholaka ne na mitirho ne se yi cincile ka ha ri leswo aplayela nkarhi wo tala swa ha tirhi ngopfu ne the young companies is just all about like vanhu vo tala laha hi va tholaka loko hi nghena hi va vona na wena nkarhi wa nga swi tivi ku interview
vanhu vo tala like na ti-developer mina ni fanele ku fonela ni vutisa ku se u ndla yini hi weekend na ni la ku twa ku wena u ya xiseveseveni kumbe wena wa developer swilo na a ni vanhu va hemba no hemba loko mi kuma a ri prepared for you in the interview vulavula leswi lavo a hleketaka ku la ku twa swona kasi loko a nga ri prepared la ku byela ntiyiso na lavo shopa ka Zuzi for instance now I will go to Woolworths ni fala the person who helps me ne a ni pfuna kahle ni ve ni ku a wena famba tata hi tirhela okay mina vatirhi vangani yeah, so in summary, Zuzi now, so maybe let me wrap up the story quickly on 60 on how we partnered with Shoprite. So Shoprite, we obviously work with them, we still work with them. So the core 6060, we have 36 staff that work for 6060 in terms of like they build the app on the technology side. Yeah, so that's the 6060 side. On the Zuzi side, what we have done is Zuzi, you teach a model, take it from the shop, this one. So this one, not the warehouse, not 6-foot warehouse, Joburg. That's Zuzi. That's Zuzi, yeah. So also, so these are big warehouses. So we deliver groceries from those warehouses now, the pharmacy, alcohol, all of those things, you know. So you can actually go on our app, order these things, and then we deliver very quickly. Within 30 minutes, you get your stuff. Vayingiseliwa munghana lonene lwa vulavulaka i tinyiko va loyi I mina boti wa vutlhari Donald va loyi CEO ya Zuzi ya eka wena Doni I khensa mintirho ya wena leyi yi nga endla leswaku sungula business leyi ya Zuzi ya e-commerce yi hundzuka business leyi nga va yi rhangela mahlweni atikweni hinkwaro mintirho ya wena ya vulavula a yi hlohloteli vantshwa na vona va tshemba leswaku va nga fika mahlweni hi ndlela leyi mi nga fikelela ka yona Doni u sungule ku va munhu loyi a rhandza swilo swa tithekinoloji na tikhompyuta a ri ntsongo a ri high school a dyondza le ka n'wamatatani a dyondza ka Ntsushi ni tsundzuka ni tshame ni n'wi rhamba a ta University ya le Cape Town loko na dyondza kona ivi munhu loyi a ri na ambition ya le henhla a ti yimiserile a n'wi khensisa swinene ni nga tsakela na ku tsundzuxa vana hinkwavo va ku huma Limpopo va ku huma South Africa leswaku anything that you dream of doesn't matter ku huma ka village ku huma township yi nga kota ku xa accomplish khampani leyi rhangelaka hi Doni yi thola vanhu lava fikaku close to 2,000 wa vanhu yi operator across Gauteng a tiyimisele ku vona swo tsakisa swa kahle swi ya mahlweni yona inkomo sorry le ka balo ka bongiwa kahle kahle mta ihlamhla alla ku vula swona hey rito leri na meni sitwini DJ Brian alla ku vutisa ku mi hosinandzisana na boot I boot for tinyiko valoyi okay no kuna marito le ka valoyi yeah swinene Slinder Specials Ravuntlhanu 26 June isikunkulu eka Slinder Specials building kwenzeka yini Mushavi langa wina movha eGrasscop building utanyikiwa movha wena ximfumo swipexali swi ta va swi lompha ni switwile mphikizano wa hanya mahlweni ku xava swo aka u nga va muwini wa movha na wena eka Slinder Specials building a wo xaveka ntsena mi tlhe mi vuyeriwa Slinder Specials building eHazyview Mahushu Mkhuhlu Grasscop na Thulamahashe building Slinder Specials Vutlhari, so I met Vutlhari a few years back. Munhu wa kahle in terms of ku run a business. There's if you tshama na yena you get to learn what are some of the challenges a nga hlangana na tona ku run a business ta yena. U kota ku dyondza na the way he thinks in terms of ku run a business. Na ku u hleketa njhani hi vanhu, so part of what he does is not just ku run a business but ku hlayisa vanhu na ku make sure that there's growth in what they do. So from a person Amaku Alakaya, it's quite impressive that he's managed to build such a business fund as Zuzi
being able to take up competition in the different sectors, something he's not scared of that much. So yeah, Munwa quite impressive in the tech space. Someone to really check or follow growth amazing guy from Zuzi. So I will have a hash like a company. Yeah, no, palaveka. And the phela Zuzi ne itsama ku trending master gore itsama busy ka TikTok. Yeah. Oh, ma xavisa hinkwaswo mishavisa yini kahle ene kahle leswi la ku swi twisisa sweswiwani ngopfungopfu I swa pharmacy. Yeah. Mi deliver na mirhi. I deliver na mina ti pharmacist. Yeah, not the pharmacist, na a full-fledged pharmacy inside Zuzi ka ti warehouse ta hina. So kota ku upload a script loko vantshwa jula. Instead ya ka pharmacy wa uploada. Ivi loko na medical aid wa claim hi wexe, yi claim medical aid ya hakela. Shakes Nhlompo o rile swo saseka swinene ngopfu loko hi ri ka n'hweti leyiwani ya vantshwa swi nga nyika na mhaka ya leswaku vantshwa va tima yi mavhele ka Facebook wa va nga yi langutaka siku ra namuntlha fethu. Okay, clientele ya n'we I vanhu va njhani? Ku tele matwa okay for instance fana pharmacy I xixin'wana ku va swin'wana swi xave nkarhi wun'wana ka pharmacy ya va na vanhu lava ka tithini ne se loko mo ku ri munhu wo nyumanyuma ngopfu ne yi kahle mosona impact vona swin'wana swi vona na yena ku swi xavisa ngopfu ne ku se swi ya nkarhi wun'wana swi xaveki a ni lava loko ya ka thini va fika va ku vusa ku wena se ku humelele yini tolo na so ku na bo morning after famba ngopfu a famba se leswi swo fana swi xaveka kahle ku lena a wu vutsi a hi ku vutsi prep na driver loko yi delivera yi ze yi swi tiva no ku nga yini la se swa rhandzeka swinene so yeah, na magata swa alcohol like as much as ni n'wana mfundhisi ani ba tsikisi vanhu ku dya leswi va swi rhandzaka so alcohol xavisa swinene ka Zuzi inga kahle ne hi ku vanhu va kota ku xavisana loko ku pfaliwini kun'wana no hina kahle hi suka hi 6 nampundzu until 12 navusiku. Hi leswo mi nga va ma deliver hi past 11 navusiku. Yeah, past 11 until 12 midnight. Zuzi la Gauteng then? Yeah, so I Gauteng then. So Mara, we have got plans to expand to all other provinces. So I think in the next coming months we'll be rolling out more and more stores. So yeah, we are still expanding. Mi deliver hi scooter kumbe timova? It's a combination. I think I'll say 90% it is scooter and then 10% it is mover. So that's how we deliver. 6 warehouses. Mina vatirhi lava menaka ti warehouse letiwani na sweswi vulavulaka. I for this one Zuzi busy very training. So every day, Monday to Sunday, 6 a.m. to 12 p.m. we're operating. And then another system. Look again, we're enhancing our systems. We are also partnering with other retailers as well, even outside the country, to evaluate technology. So similar to what we did now, ShopRite. We're also doing Facebook. Such a young man. Like a young man. I say, well, I'm a young man. But also, and realize from here onwards, the only thing that can make me young, is a billionaire. You see, because if you're a billionaire even at 60, what a young billionaire. Exactly. So I say, I'm not 41. Nitlamuleleni butlari. But and then in the shenta ka swako na local competition kumbe mpikizano aka space xan'we yi ri kona mi ya mi ri karhi mi kula mi vona onge yini? No, we're obsessed with our customers. We're obsessed. Like loko ku va na mistake ne ku ra ti vutisa ku ma yi endleke njhani mistake leyiwani. So loko u run a business ne
unga worry competition wena wara hi ti-customer ta wena ku ri wa ti tlhogomela na what are you doing loko swi famba wrong what do you do? And the other thing is this, in business things will always go wrong. You see, I still remember my first order, the customer guy pressed us was I ate breakfast. Mara I deliver at 2 o'clock. Mara customer I deliver and I deliver like me. Even some I need to solve and even mun lawyer and anga tsika ngzuzu no siswa order kazuzu. So the point to even for small businesses. Ava take the customer taba na nhlokweni. That's one. Loko teka na nhlokweni customer like you must do your best to make sure. Yali yin'we. Kuna wansati lwanga na laki swa ku mi vone mingulanga xikara ka vavasati va ku tala la misaveni mukulu heta khomisana ndlela ya vutomi. Yeah, uko. And I'm sure we yingiserile na yena. Okay. Uma kwala ka n'wina. Ay ngisheweteni musi. Mga ngishewela. Yena mani. Ntsako valoyi. Okay, Ntsako. So tekela xivongo xa ka valoyi musi. Swo boha u fanele u teka xexo. Wa tiva Ntsako na laki njhani wa tiva wena mara u na munhu wa ku a byi khomi wa hleketa ku mundzuku ni antswisa yini. Amen. Hi vutlhari ya rila gaza wa yingisela vhele ngoma ya Metro Beats. Metro Beats ani n'wi rhambira tata yimbelela ni le kaya and u teka mbirhi last year hi cine ngoma yaleyo hayi ku yingisela ntsena ni tlhe hi cina kunene yona. So hina hi vanhu vo chongola swinene. Ya no phela le ka bab ka valoyi ne I muti wo tsaka. So hi vanhu vo ti tsinela swinene a cina swinene. Oh yeah. Oh wow. But kuna swin'wana leswi mi nge a mi lavi ku mi suka la ka la mi nga kona sweswi mi nga yingiseriwa hi ku tlula miliyoni ya vayingiseri mi nga swi vulanga eka lava nga mi yingisela. No mina leswi na ku byela vanhu hinkwavo va South Africa I ku ri swa humelela swilo leswi nga na nkoka I ku teka goza sungula namuntlha nga lori kunene u lora u nga teki goza teka goza u endla leswaku swi endla na namuntlha ne wa sungula swilo and a swi na age a swi na nchumu a swi na ku wena u mulungu ma swi vona ku fana check out sweswiwana I tirha hi yona. In fact I was looking at that team yi tele hi vana vantsongo va vantima in fact phela IT va hleketa ku ri yi ndla hi valungu ntsena. It's young people. Our average age ka Zuzu is 24 years old. 24 ya malembe was one. Bana lava va run at the warehouse. Van'wana ma 22, 23, 24 was one. Some of one of our operations manager who runs operations the logistics. It's a woman. Who's managing over 1,000 drivers. You see. Young lady from kuyovula buti swa ku mina vatirhi va ku la ku fika 2000 a mi swi tiva hi HR ne. No, but let me say now I know nga ana ka swona swa ku how many I think every day nkoka wa swona ka hina I ku kombisa Afrika-Dzonga ku mi nike matimba ka votala. So yeah vana va yimahlweni va dream if possible a hi tirheni hi ku tiyimisela. I mean a contract ka timovha ta delivery xana ke I mi yingisela la ka Facebook enough makaring. It's ava hi sendele email va nga senda na le ka info@zuzu.com. Loko va lava ku ndla something, anyone who's looking for something or na talent loko be u kota ku cina hina I discriminate mi xava na va ku cina anyone phela hina ani xavisana va ku cina i company leyi nga fashionini twana wena wala lunga ni xaviseni but nkarhi wa kosa hi lo saleriwa hi tisekeni ku nga va ku ri na lava mi lava ku va lemuka ku va cancer. And they're gonna say Skaviso wa mina ka magoro ne a ku ri nga hi pfuki ni ya xi ka veri ni ka xi yani moya ni nga n'wi xewetanga se hayi se Skavisa na va xeweta ku le ka magoro wa nga va xavi kunene once. Hayi ta va xava na mati va buleleriwani ri lehe swinene swi twisisanga hi ku hetiseka ku tihomu mi ti xavisa njhani loko swi teyini yo von'we but Donald khensa swinene ku va mi endle nkarhi I nkarhi wu nga hi siya se I 9 phe no vona u fambile nkarhi mara ni khense swinene and ni khensa swinene ka n'wina ku va mi ni rhambile laniwani and also ni khensa na support hinkwawo ka makwenu wa mina ka my family my parents, I'm grateful, my kids as well, Makungu,
i vanhu lava rhandzaka ngozuza so ni khense swinene n'wina mani kesini ka nkarhi wa n'wina wa busy swinene ngopfu ku va mi teke nkarhi mi tala studio ka siku ra a na ha vutisaka na ku wa mi pfa mi chipisa ngopfu swilo swi pfa swi xaveka le ka von'wina nga ri Wi-Fi but deal and swa original a ku na ti-phone call swa original ho pfa hi la ku mi blessa nkarhi wun'wana n'wina mani khense swinene ngopfu ne i khenseni papam Afrika-Dzonga khense swinene ngopfu yaloye vhele a ku ri vutlhari valoyi Donald sanga mundzuku mina wena kana ngonoko wa swigingi swa Afrika qolani wa le khenuku a gingirika njhani namuntlha a karhi a humesa nongonoko endleleriwa peace love and happiness bye bye Etshwane pheli soshana marabi katsa na le Makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele hawo